Salutare toată lumea, eu sunt Alex, iar acesta este mai degrabă o promovare. Vreau să vă arăt o aplicație foarte bună, ea se numește SnapTube. După ea poți să-ți descarci melodii, videoclipurile și melodiile, mai ales videoclipurile, uitați. Să zicem... Dau la îndemn noul meu intro. Vedeți aici, așa se aude el. Și dați video, calitatea care o aveți voi cea mai bună. Eu mai am și 7. Descărcăm noul meu intro și o să vă apară aici. Deci e deja complet, o să vă apară chestia asta. Și dați pe el. Deci aici nu mai e la fel. Nu mai merge greu. Nu vreau să continui. Au copt. Nu-i nimic. E buzică. Chamberlain did extremely well to engineer a shot and lucky not to score. Well cut out, and he's back in possession. Oh, great tackle. And with the defender now, Rossi. Just offside. Oh, and dispossessed there. They have the ball again. What a well-timed tackle. Oh, he did really well there. Chamberlain. The assistant looking for the striker. And that's out for a goal kick. Oh, he
mindset for some goals in the second half. So level at half time and we're underway again. And who's going to take the initiative? Danilo tackles. Danilo, good clearance. Oh, he takes the ball cleanly. Chamberlain, no. Referee. Ai, boi, Play back puteam for să dau gol, offside. dar am vrut să dau lui ea. Să dea capitanul. Oh, he takes the ball cleanly. Great patience here. What a well-timed tackle. Oh, he did really well there. De exemplu, acum, dacă le-au mingea, capitanul de gol. Uitați? Chamberlain, no. And his hard work and determination have paid off there as he finds himself on the score sheet. That goal's been coming, and there are surely more goals to come in this match. And the referee gets the game going again. What a well-timed tackle. Oh, he did really well there. He has a go. Referee calls play back for an earlier foul. Oh, it's Dăm doar 7 metri. careful now. Now he's weighing up his options. Should have done better from there, really. Puțin mai încet. The team swap possession again. Tackled by Lucas. Danilo tackles. Oh, it's an equaliser. Bă, bă, cum să nu aperi? Ah, scuzați-mă. Cum să nu aperi, Fantastic work from the băiatul? goal scorer and his team. And much deserved. And it's now 1-1. It's anyone's game. And we're back underway, but how will this team respond? Oh, that was nice. They have the ball again. What a well-timed tackle. Oh, he takes the ball cleanly. Passed out wide then. And he's back in possession. Great tackle. Oh, he did really well there. Mamă, na. Badly timed challenge. That's a yellow card. We'll need to be careful now. It looks like we might be heading for extra time here unless someone can grab a winner. Oh, good catch by the keeper. He chooses to throw this one out. That's full time. We're all square. Oh, no. On to extra Hai, time bă. and possibly Ah, penalties. stai că jucăm mai așa. Still a lot to Asta play era for să here. ajungem Both la teams penalti, dar with a penalty odată ce am mingea nu mai ajungem. a few goals. Oh, he takes the ball cleanly. Well intercepted. Cum am spus, odată ce am mingea. Oh, he did really well there. Good interception. And here's Kone. Oh, he takes the ball cleanly. Striker's ball. Good effort. You know, that one was Cum good enough to să go. The crowd did as ratezi, well. băiatule? Este sigur gol pentru că începem. Este o să spun că ne ajungem la penalti. Cum, băi, bă, faul, frate. Păi, dar ce e asta? Ne ajungem la penalti. Dacă le-am luat mingea acum, îi vai de ei. Oh, este! Sunt cel mai tare! Ce zici? Mai lăsăm să dăm gol? Hai, mai lăsăm.
să facem la penalti. Here's Kone. Here's it's in just in the nick of time. And let's see that once again. Fantastic finish. Well deserved. Haideți să mai dăm și noi unul. Așa, repede. Așa, acum trecem la... Nu, băieții, de ce s-a oprit? De pe partea... Hai, bă! De capitan. Oh, ce noroc am avut! Hai, băiate, dă-i gol. Trebuie să-mi apăr pe asta, dacă nu le apăr, mai jucăm un pic. Am câștigat! Am câștigat! Stați! Câștig! Ei, cam atât cu acest video.